Kecing siang deng under 13 football championship angdung kiti ke pathupon. Nizang kari banglong lakai si duaramla constituency ke parlo siardihun pathu aklamalong kecing si under 13 football championship boy thalangso sport association a hin penjipati ripi pon pen kedam tangar ni pen pathupon pangcheng ponsi pai pai ni phai krip phorni angdung kiti pathupon. Angdung kiti long long rep silapen hongkram epsiang bongsi pathupon. Lapu puati matumang bong stame ke pathu ke thekser sarajok whole time along goal hinini chipisi chedai clock lo puthot penalty angdeng andam si hongkram fc tum 4-3 pen chepa hai pondo. Lasolong Long Teron best goalkeeper, Jir Clarkson Kiso best emerging players, Jensing Be highest scorer, Jinong Teron player of the tournament, Sarbinong Ingti best defender lapen, Sonju Ingti best player anong e Chipalong pon. Sonse bangso ang dongkiti ke pathu pon along BSA President Robinson Teron, ex BSA President Lipson Be, Duaramla BJP Mondol President Khorsing Be, West Karbi Anglong Sport Association Secretary Sanjoy Crow, Pen Chinglok ke theke dinga tumche tongdun pen katu kabe ke hai lapen. Best player ke long ato an afans tame alhi atum pen nong ipi pajir ponsi ke pathu pajir pon. Wathar lang suben Khorsing teron ang ke palia birta Malong News. Ningkan ko ang lapuli nilutum boyfang so Sports Association na hin panilutum ningkan sek under 13 football league match nilutum championship pati pono lasi nada laso league along bang nilutum bihe kenang sot ken nilutum osomar kangwai pon je nilutum la football botang so football association pen ko sonsi pakrang ponima asa mesen lo somar nilutum ko sonsi kaulai pon thegima so fansi nilutum so league bang bipon lo nasi rong rup pen kewango somar nilutum kapang room la so lik bika la kapang room nilutum somar la song bong si selection nilutum apang to dunia pan nilutum bori polo la pesana taxi non kewangi aku nilutum under 15 pen 17 nilutum bipon lang sonda taxi ada ka somaring wai pon si nilutum angdeng kaprek long nilutum hire ketoy dunia pan si nilutum cisipon lasi monon kita muaningkan kaprek lason nilutum doponi biponi lasi rong rupa pacing tour ang panilutum on solisi ka pacing tour ya panse la football ahin pacing tour boni panilutum plempon bomno lasi nilutum ladak ke boy datadim kiduk ke boy ang se to boy fitsita sports ahin nilutum ko son se paprangun thegima Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.